manatu ai fale le matenga tupu o le nei tai au ia wa lewa te ilangi le fitu tel matangi o le tatou whaapolo mal whaasangi le atua e pe ona masani ai tai au te tasi tatou whainga lotu ua longo whaatutu ila fo ile whiau le talelei ia awale whaafonga maua si o tatou atunu o tatou tapo inga tai au na whitai tunga i le sunga i le whaafenga whaifi au ia malo tau lafolafonga mai le kale sia le ufisa i le pulenga pia sasae e fai lo leo e fai masui o fa leo lenga fa afteitele i lau sunga e fai au mo tatou tapo inga le nei tai au a mai se le se au fola e pe ona tau matawai se o tatou atunuu a matanga o au mga luenga o le nei aso malo ta pena fa afteisa au ni ia malo fa no ia wane manuia o tapenanga o le nei aso i lo si o tatou tunu fa tumu mau tupupu mai langi le fa utanga fa le tua ia wala vale bala wina male ola fa ngai na nga lu nga le tua fa la tele nga va ma o pele malo si tului ia wa fo ia vala nga ese wala we le tua manuia fa nga lu nga fa ngai malo sunga le tofi ile nei tai au fa tai fo ile tapo inga le sunga ile to ina mal faltua ya mal tato e kale si le fisa ya o alu fai vala sunga ile wali tato tapo inga le nei tai au fa tal fatu ya ole to amatalia foi tato por kalame Talofa Samoa e pe na masani ile nei tai au fa tal fatu ile pa angal Talofa Samoa ia fa pe ia pa angal EFKS TV ia la fa mai o le TV television lo ainga ia la fa mai fa nunga le le o le tai au fa Talofa i fa ululunga ka le sim ka le se o no piai tono se tatu tunu ma tunu mau fi tai tunga wale tala ino tala le tua fa Talofa to tamale ka le sim to fa tua ia fa pele lo fa ngalu tofi sungai fa fengainga so se kalesia ia i tono samo nei ma tunu ma to fa Talofa tu ia fa Talofa tu tato por kalame nei tai au fa Talofa le malo le malo ia malo foltua fa pele suya malo foltua fa Talofa tu tato Talofa Samoa fa Talofa ile tamai tai palemia sui palemia Minister Capeneta ia fa pele lo afionga eli fai pule o le fono uso le tunu ia fa Talofa tu tatou Talofa Samoa ma lo fa to le vai tau fi tai tunga wa fi au mga luenga ia wa fa nga ia le tua le soifua ma le ola fa Talofa ile i tu fa le Faamisionare ia ile nga luenga fai ia wa le tausia o le tu la fono ia upu fai si o tatou atunu usunga tu muam pule tu au mala tau aloa o tatou atunu ia fa Talofa tu tatou Talofa Samoa ile ala fa mai le nei tai au fa Talofa le usunga tuila manua ma lo le ala mai le nei tai au tel tono manuia me umai le ala mai fa Talofa tu tatou Talofa Samoa fa Talofa le pulenga a pia saute o lo fi tai tunga i tatou whainga lotu nei tai au Talofa le sunga li to ina mal faltua ya tapo inga ya al faival tatou pulenga i peona ai tatou whainga lotu ya fa Talofa ile lo le whainga lotu tofi tau sunga i fa whainga mo to faltua ya fa pe ka le sia ya ma tatou afio angal tatou pulenga i a pia saute fa Talofa ile e kalesi tatou kalesi lufsa ia e peona ia ile tatou whainga lotu ile nei tai au fa Talofa tu tatou Talofa Samoa fa Talofa nei tatou matua marolo pensione fa Talofa tatou matua tausi so se mau tama so se lawa ia fa pela tanga i mapufanga lele fa Talofa ile whainga luenga o lo ngaru ai mafanga lele ia fa Talofa ia ila tau o faia le tau tua vai ia matausi ma vai nei tatou matua tonu ainga
mantua o tau ia wai ala po e te pena le malu tai au ia awa ia nei ta mama tina fa talofa atu tatou Talofa Samoa ia so se paanga o tatou por kalamel nei tai au te itasi ia maua mai le tatou whasalalaunga penga te whailangi po lau televise Samoa nei ia fa talofa atu tatou Talofa Samoa le fa talofa mo le tatou langolango autu ia o tatou por kalame le Hanas Limited ia fa pe tatou company le Uncle Johnny fa talofa atu pulenga ma afinga luenga atoa tatou company ia malole alfa nei tai fo ma manatu ia wa mo se malos fa fo wina nei tai au ne o le tofi ia wa to titi fo mai al nei va so finga luenga e malole alfa mai tai fo manatu mo se malos fa fo wina le nga tele tino ma fa fa malanga ia awale te pena ino fe au manga luenga le nei yaso fa talofa ma fa talofa atu ia le lofa le tua ia sopo mai le fainga malanga au le mai fo le nei yaso ia fa popo yaso tele o lo to so fu ma so mato wola vai ia awala va fe au lo to fi ai ma vala wina le tua ia po fe la vale tafa sa mo nei ma tunu e mau ia ma to fa malo ma to fa talofa atu ma lo le so fu mnuia ma lo fo le so fu le lei ile ala mai le nei tai ala fa se malo longa to foi mai ia ona fa wau le tatou por kalabe
tali mai tātou por kalame nei tai au ia te whaatalofa atu tātou Talofa Samoa i le ala whai mai nei tai au fou ia malo leu sufata ia se fulu ia whātou whaaleia nei vāianga o tātou whaonga masini e te pena i tātou por kalame ia le toa se mai sunga ia whata ia tātou por kalame mai nei vāianga ia mole tu al pena ina tātou por kalame nei tai au al tātou se talo tau ia talo tau ia wale tapenanga fe amanga luenga nei yaso fa Talofa ai ma fa malo le official tau ia tapena mai ai le talo tau ia wa fo longo ina si tātou tunu ia e peo na sila fia o le talo tau le watu ina talo tau po le fonga ina talo tau o lo lango ina le company le motonga ia o ani vaenga o manaumia nei vai tau wa le teu ino o lo fale o ni ngā ruenga mo le maota o ngā ruenga wha mati le tā pena ia te langona le tā pena me le whionga e lupu matisila ma leo whai ngā ruenga ia ni vaenga e whaamalia ilo mana o i vaenga na ia o le tala le tau lango ina e le tātou company a le motonga whamatalanga winga lo wa le tau no mera fitu o fitu mo lau whanua Samoa whamawina le official vai tau ni tai au nei tau lima i le astofi se fulu Februari lua o lua tasi whamalusia lapta inga o timunga mamafa whamalusia ia whautuanga o lolonga lapta inga o timunga mamafa whautuanga o lolonga ia whamalusia se vaenga fta inga savili ma timunga lo afia i pele tunu i le ao ma timunga whapea savili e tō whatautau nisio taimi sautau Samoa nei vaenga fta inga savili ma timunga le a whamoe a ngai malie pea i saute o le atunu a ngai atu i le afiafi a peitai o na nei winga lo wa le tau e le a manoa e afia i pea le atunu i timunga mafa ai puu whatasi ai ma savili e tō whatautau i le so o le tūlanga alanga tau ai pea o na whamalusia lapta inga o timunga mafa whapea whautuanga o lolonga mo no fuanga e afia ngofia i lolonga afianga mo le atunu e mamafa timunga ma whatautau savili puaoa ma se a wala no fuanga maurulunga mai lolo vai no fuanga i taftafaala te tafe vai tafe mai ono iai ele solo tau lima le afia finei ia o le swapoponga o winga lolo wa le tau o le tala le tau mo vaenga o Samoa whamawina le official le tau le tulae afa le lima le tai o nei aso se fulu nei o Februari lua o se vaenga o winga le tau se vaenga o te ingo savili ma timunga lo ta oto nei saute o Samoa ma o le afia ile atunu i timunga whapea William Faititili ma savili e whatautau i nisio taimi la pata inga mo timunga mamafa o lo whamalusia pea mo Samoa uma whautuanga o lolonga o lo whaamalusia pea mo vai tafe ma no fuanga ia afia ngofie vaenga mo upolu ta pesolo ai timu ma mamafa pu whapea William Faititili tō whatautau savili i nisio taimi ta pesolo ai mo savai so kau kokope aku me ka ko mo savai ta pesolo ai timu ma mamafa ai pu whapea nai William Faititili tō whatautau savili i nisio taimi a fal sultasil tau nei ya to mo me se si fa poponga po si tala la tamai o tau o tala nga tai fale fa mawina la fal limal tau nei a so to file nei full of February lo le official vai tau e fa ngata mai le tala le o nga tai fale i le vai luanga o le poana nei winga o le tau o nga tai fale o au savile o vai tau lau nga i le lai to lau lo afia nga tai fale nga i o nga Samoa vai nga le nga tai fale le tu matu mo le so e angir vai to lau savili mai matu sae nga ile lai to lau savili mai matu sifo e se fulu lima le 5 kilomita le tula puaoa ma whatautau savili timunga o ngalu tasi tesi male lima ile 2 mita le maulunga vaenga mo le tu saute o Samoa ile so e angir vai to lau savili mai matu sae se fulu lima le 5 kilomita le tula puaoa ma whatautau savili timunga o ngalu tasi tesi male lima ile 2 mita le maulunga
tala leo le ngatai fale talo le tau whaamtalanga winga lolo wa le tau ia wata pena mai ai le ofisa le tau ia mole longo ina o si o tātou o tunu a mata hui ai whia mga luenga le yaso ia o le talo le tau ia walango lango ina matu ina atu o na o le lango lango mai o le tātou company ia le motonga ia manatu sila mai mofo le tātou o tunu mwhafonga le talo le tau ia o lapta inga o lo longa o ti munga mea umawhapena ia e tau na no fauta ia le mamalo le tātou atunu ia ele ngatau i lātou o lo whapea o na whaia le whatua inga tausi ia e me se fo i lātou o lo whapea o na ngā rurue ia i ngā ruenga o whatinonga o ngā ruenga a inga ia o nuu mai ka le sia tala le tau ia e mamawhati munga i nisi o teipi ia e fua ia tātou whea mga ruenga o le aso ia e me se fo i le anga inga le whai ungo le neva i aso o le ngatai fale fata e fata utau sa vili. Ia. Ia ne peona silafia nei te ua ta pena se whangotanga po se whai ngā whaiwale nei aso. Ia e sisila ne ia. I le au ia i la tau fo i tofu sia ngatai fale. Ia ma i la tau fo i o la tau malai ta alo le ngatai fale. Le usu whai tai au. E whape foi so se teime le aso ai tauna ta oto atu taftafa e le titula atu talanga tai fale e whatau tau savili ngā tai ia mangai ngalu foi e tastes mal 5 mita ia le maulunga le maulunga ia tati atu fai e lau whatau whala ingol nei aso whatau whatu leu so ia sinapati lai mafuta mai sini Australia malo uso le mafta mai tātou por kalame malo le ala pol nei tai au manato tapena i au mga luenga le yaso ia lo fatu tātou por kalame le mafta mai ia mal faltua mal fanau manuel le yaso au le tātou o tau longo mal fati ngā talinga lau por kalame le Talofa Samoa lo saunga le mu ia lo saunga le mu le ngatai Samoa nei ia e whape foi ia atunu e mau saunga le mu ia e sopolia a toa ia tātou. Ia saunga le mu lo fale, po au ngā luenga whai, ia whape foi saunga le mu pe atu uan fale, i vaenga te angai. A meserale nei vai tau le tātou whianga i pe mar Komiti, ia tau tua nālau tau whafonga, o le tau singa o le vā, ia pe a whape te angai mai se no whanga whai tele, ia pe te anga i foi se wha moe le nuu o le ka le sia ma vaenga uwha pena po so wala ulia foi se ia se aso whanau ia po so wala ulia foi se maliu e wala ulia ngising maliu leo ia leo ia tapua ingo maliu wala o leo me masang ia ka ko na ke ka po inga ska ko ngu ule ko mai o ia ai tau tua nā whape nā lea so ia tau si leile vai se fale e whale e tātou nuu auan lalo e le ka pua i ka ko i lalo le unu man wha o le vai se mauta e le ngata wila nā i leo koe au ngā koe ngā me vo le leo le whatalofa wa ka ko walu ar kama vo le kama kui vo le ba nai al ka wala ngā al kama i whangu vo le kama i whangu le ngala umang kui ia koe whai whangu ia nofo ala ia lau si koe ka kok laua sefe tātou lo i gai isi umang whai kui ka ko loa solo le ia e lege mapa ile le si apa pea o iga awa tau te wha moe le stangate umang kui me nasa ukasi mana ia lo wala tua o ia malau kamanga i lau kanga ia o le nofo male saunga le mu lau tele o tātou ia ai nai vaenga whapena mulsi fia tātou tunu ia langa le mwhaianga ku ua tu maleanga lea kako ia whaalawe ia o le tātou nuu e fo ia vaenga o leanga nuu ia e whaatino i vaenga i o peona iai ia ai maanga ia le ave al kapua inga ile maliu e kakau ile kapua inga ai ale ai se pitanga ile maliu le wala fu ye vai pela ngonga
ia ka ilo ia nanga wa ese foi ngai aso au la so ia ka ika fa longo e ia fa la fa pito ia tapu ingale no mala fio ia nei temi pe wa ka fa solo a ko me foi pe o fa ta foi la tala ele vane ia na nai me fo lo kilo ka ika ia le kupu ngai te pe o foi a mali wa lo fa na wa lo foi ia le ingala na ya mana ya mai fa mana o le winga lo tala le fa ya bo o alta mai titi ia wa lo ta ko ya mana i va nga fa pena ia fa ya to ile a o ia la wa ta fa nga ko fa manga ko ya ngang ko fa ma alo fa i ofe fa mai ko o ko to fa ma alo ngai va nga ia malisi mea fo ia le fa to i fata no fo a sao lo fa ka ko inga mo fa mai lo la le so ska po inga ya fo ia eta wala nganu ya eta wala nganu ia te mi fa ma fa ilo wa manatu te mi fa ma fa venga ele fa ngo fiele venga ale inga le tu el fa la bela vi ai mai shala mali ko ale fa ngo fie la kulam ka usala le wingo la utala o la fa mafa ko akile ka ko me o le ta u fu na o le no fo mala malama vo yo tangata ye ya la to le fa la la ko ke lo le ya fu le le to inga tulanga e o ye ia me fa pe a me sha le sila mai fo yo tangata yo e le ka mo yo le ya fu ila ya i po la le me tau na mori ai ia po le ai fo ia se me ave ia ya fa maru rua ia e sile so mo Paul me mo fa maru rua ko sile so mo ele scavale el manga ko ai ngari o scavale me fa so mo ia nai vai nga fa pena ole malo usu foi fa la velave ma ia ole anga nu foi tato ole afiane se fa la velave ia fa ia vai nga fa pe o tato nga nu ia eu fa pe ia ka kopa so ke ia o foi maliu fa ka lo fa ole ila o sanga le mu o tato o tunu ia ole winga le tau longa tato po kala me ia fa ia fa sala ve ia ko ngai kambanga a tonu foi fatu manatu fa pe ona te anga ia tau tu na lo sanga le mu to ma fa ane lo sanga le mu pe me te wa sa fa il tapo inga au mai le ngaki o ka po inga ngale au ma ku ai misi ka ko ia ne mo ko nga ko ale mo ko ia ai tau tu na sanga le mu pe nga ia ia pe ona ia tatou nei vai tau sa o Komiti tatou sita ia pe ia le nei vai tau le lope te ua mo se stala mo tatou ile fa ingol nei vai aso wale fa i ula so to nei ia le lua vai aso le na tu mai le malo ma le Komiti le New York ia ma le soifo malolo ina ia tatou te tau si tapu sa ia wala wo ku fa ngo fo sia le bang fa ngo fo sia lo no winga la ia tau na ia se tala mo tatou alo tu mau pe tatou fa mai le tolu tasi tu mau tatou fa mai tolu tasi ia to no lo manuia me o mai le i tatou vai ngolo o vanga le na la ve fa ma fa Talofa tu ai le tanga luenga o leo komisina fa ululunga vanga se le tanga luenga ia malo lava se o lava le lo o fa nga luenga fa Talofa tu Talofa Samoa man tu o tatou por kalame ile tau singa o tatou sanga le mula tele fa pele o lunga la o tele ia tau tu na le sa fa te pula ai alo le ta vale ia o le le muli la o tele ya pi o le o tele ia fa le mula ta vale fu le pi o ta vale o le awala ia mai ngom fa pena vai le mamao te muli tu o le sta vale ia sa ngale mu ia wangi ku fa fo se ka vale la
la vea tu lau ta vali tua nei vai nga fa pena sisilane ia ila tau lo fa ngai na ta faala ila tau lo sa valia ila tau lo ia le wila vili vai ya se wai ya ta tau fu ma wa ka foi alu malu pa lo ko fa la wa sisila fo nei vai nga nei sa ngale mu ta tau ya ma va se sa ngale mu ya mo tino sa ngale mu sa ngalu nga fai fale po sa ngalu nga fai le iu tai lo fa to anga ya po tai fai nga faiva ya tau tuana lo sa ngale mu ila tau fo fai ngalu nga pe na ta u ngalu nga fa pitoa e mo mia sa ngale mu ya tau tuana ni nei va nga ya mo sa ngale mu o ne ngalo lo mata o le mele tu yo talinga o lo pulo o se vai o to tingi lima ya malau ofu ila hoile le fai longo fie oi ya o ne ngalo va nga ya mo le sa ngale mu lo tele o si tatou tunu ile nei vai tau fatalo fa mtanga luenga o soifo maloloina lo fionga le pule male fenga luenga toa ya wa fenga luenga fa wa tatou Komiti fatalo fa Komiti le New York o Komiti le fa la fa fose ya tai fono male lau wa fono ya malola va mo ngaluenga fa tino ya wa tatou Komiti male malpui pui o se tatou tunu tau al fa manatu ya me se foi lato na la ta pena sauni ya ngai mai lunga la tele ya se to siaki tasi al ta vale ya yo na tulanga uma ina ya mautinoa ya saunga le mulo to anga mai ya mo le tango fio fe anga luenga le neta au pe ya fatao da for fitu fatasi belo fis fato anga fale lo fis fato anga ya mo la to por kala me masani ya o le afal fitu ina fatasi mai leo le au fainga luenga al fale lo fato anga ya wa fo la to po kala me masani pe na yai amatalia la sto filente nei ya le wa ya fa manda tu tato tunu ta ya le sforele nga makar ka ko po kala me alo fa anga amatalo tato ko kala me lo fa anga ya so tu ai mal po kala me ale tato fale lo al hanas limited ya pe afa fo fitu patalo foi le vai nga fa matoto le fiso fo maloloina patalo fo itamam tina o to va ale to fitin fa tolia patalo fo le foi nga luenga ya fatalo fa ya oile te fita itunga ya e momoli tamam tina ile aso male aso malo fo ile ala neita yao ya pole ale taime ta pena fo ya ile fa ngofia e man fa malosi tong fitin fa to ya wala mai ile so fo malolo ino la matua lewa la ve tong fitin fa to ya wata to maftanga ita to ainga fatalo foi ya tato pa nga lo fa peo nga luenga fa vai temi ya tunu e mamau ya tau tuana sa ngale mu ya ma ia to anga fenga wenga ma mana tua mai na ya tato ainga sa monet manuel ne ya so fe mga wenga fa malolosi tele nai me eu fa maonia wa afia tato ya fa malolosi tato nga wenga te langona fo ile afia uma matangi fa fita uli wa ya mawalisi ya apane tatou tam fa na wo wa mau ya tunu ya se apane lo tau au sosoani malo lima sosoani ya sosoani tatou walong fa na ya o fa le tonu me lo no foi ya mari fainga lu ngolo ngalu ai ya me se mana o mia ya apane sosoani ne tatou walong fa na wo ngalu fa vai temi ya lo fa tu po kala me mo tou ila tau fo yo lo fa peo na fa mana tuina so soifua le so ya mana tu al tato por kalame ya manuia o to soifua ya o fa o lo fa anga moli atu tato por kalame ya to mo wani si tau sanga stele ya wale fianga ia mga wenga tono ainga manu ya me se fo yo le tau tuino le kalesia fa ilonga lo wa so soifua le so so se fulu nei o february lua ya via le lo tau le tua e wa moli mai lo so fo le la fa na tuina lo aso fa na u nei tau sanga ma lo le so fo manuia ma to alo fa to por kalame ya ma to fa manuia tu le so fo fa popo le tua ni tele fa tele lo malo si fa tele lo wa ya wa tu te ma fa mo nga luenga lo no pia ya il nei vai tau ya ole olanga
Manue tele la soifua. Ya. Ya, au nanga masani ale kalesia ya ile to tau failo wa silfia malu o tatu tunu. Ya ale na fen. Afiane fatal no ya ma pule fo yo ia o nanga ya e mawai fo se mana mala maanga I tulanga pe ona mana mia ia so uma. Fatalo fa lau fontele lau fionga taifono ma sui taifono ma lole al fa ilita ya fo fatalo fa le sunga fa lo tusi ma lo fa tua fatalo fa le tutupe ma lo fa tua fatalo fa fa lulunga mtanga luenga fatalo fa lau a komiti ale kalesia ya fatalo fa le lau tamale kalesia lau fionga taifono ma fa tua e fa pe fa lau tusi ma fa tua lo le au fainga luenga le office tu tonei kata lo fatu alfa mai fanu ngale a ngai mai tato ngaluenga le ya so yetu tu na lo so ngale mu ya te la ngona le tele na sula o tele ya fai le mu mai lo sa ya pe ta la yet fo ta la le se uso na so failan ta bali ya tu na lo na so ngale mu ilungo le o le tele o vala se fola mafuta mai Louisiana i America malo vala sile fata si mai tato por kalame ya malo foi le telangona wala ta o to le uli ai ngau le uli ya malo lava mole fato to na wale va nausu ya po ai fuanga tau to na tato saunga le mu lo fato foi le la tele o tato tamafana ya lo fa peona mafuta mai nava ngau le lang. Ya, mana tu na ole la afar fitu. Ya, ai mamoli tele le nga faftai ile mamalo le tatu tunu. Ya pe on sa no pule la so atao. Ya, mai a lo le sauninga lo. Ya amata lo tatu walu faanga. O lo faanga mamoli mai. Ele ngata mamoli mai sa mo nei. Ya ona yo tatu ai nga foi nei. Ya mamoli atu ni no faanga mo la to lo fa pe ona no foi ya tunu e mau. You are watching TV2. Ngale o fale o lo fato anga. Mo la to por kala masani. Ia o ia fuanga le nei aso. Ia au mai le tato tu ai fuanga. Mantual talo. Tato mantua ila to lo fano no, tato mantua ila to lo fata tu li mai. Awar fai mei te yang sala. Awal no foi talafu manuel le yaso se mga luenga fe ngai metato. You are watching TV2. Yay! Ile totally mai o tato po ka Talofa Samoa mula tu le nga fa tele le sunga ya le fu ya mo sunga foi afata wal fa tato no se le tato po kalam ya le fu mato fa se fu mo se sui mai le mtanga luenga po le fa lo fa tuanga. Ya wa hota tu por kalame fa to pe na ye va ya sonante atune ya malo se fu manuel sunga ya sila ya pe hole ta ya stil ya se fu manuel la sunga la sunga coseta ya lo fa ma pe tu popula fo ya le to fo ya compagnie ya fa Talofa tu fo la le to EFKS TV2 ia nei sunga foi nei awa o malatu faletua singo viva feringa malatu faletua ia le te tonu ma wala va Talofa na nei tu la taiau ya malu va stai ya mai le va solenta me pe o va solenta me pe na le fai do a o me ia la to ya lo me va pe na ya pe o va solenta pe o te va va ya ta tu va mai o crops mai talo ma ya sa le la pasau nuanga coseta ya la tu la no le suya sila ya e fai no foi po ya tu ai nga talo ya o vai la au fa nga ya me finga ben ya wa le vinga na ni po ka po le fa lo fa to ya o le so e tu ina ki da fa ya tina ya wa fa mo fi o la tu ma fa ya fa tala mo la no coseta ya te tonu manatu le na wa forsia tua nsia ngatonu la vol mato fo ya fala lo fato anga ile na va so tia te tonu la termine ya le lavalo fala no tu mai tatu por kalam
ia o le fatatanoaga foi la lenei ua tatou o ma le tulaga o le root crops ia po o tatou tio foi la lei laau e tatanu ia o latou mo latou i'o ia o i'o te whai o tau ia manisi lava laau tutou ia i lalo palapala mantua foi la sugar se tole o le aonga root crops ia aonga taimi foi ia ua uma mai ia le afa na o tulaga pena falafana tua pe le afa e tonu lava o root crops ia aonga te le taimi na le toe te fanga ino tangata ina i taimi na ua mai ale ia le na vi falafana tua a taimi ni e le mawhai o nā lulu alwharo loa e te mawhai na ia le au sia tūranga ia ina ia te mawhai lava ina ia whātaunu uina ma ia mawhawhola tu whela au whai whatuanga ia le tūranga fo lea i tatou wamantua foi o tatou la au ia la au tuto ia le tatanu la tau ui o lalo palapala pe o le talo ia o le taamu ia o le ufi ia o le manioka ia o le umala ia matalpalangi tama ia se matua i o le lei lava tama ia pe ona whamoe tuto a te ilo e koseta i le am tamala foi le matou tiri mamau le matou foi ia whalolo whatuanga tūlanga lea le la uma na ma o tapena pena ina mai le tūlanga foi le tama whaina ia whawholosia ia tatou la uti kwapsia o mea foi la whaonga vai le mawhai lava ona e apa whaonga sisinga la e to tonu lava whalo whatuanga tali o tūlanga penei ia mantua foi so se whatuanga ia fuafua lava mawhau foi whai ta tau la wana whamama ia le afoi ia le area ia po le whanua le mawhai ona e nofo e o sotua to ala e tele le mau mau ale ia le whanua le lau ma ua tapena pena mai ia le tūlanga lea ina ia o mea whio lai mua whaloloa le whātau whaloloa mea ia tau farm inputs whaile te mawhaina ia whawhola tu whole maro le tunu pela ona iai ma whawhau la le whapamaina le tama le i mato i liafi eko le brand la ia mato eko tama lea eko a o la fo to sui tūlanga mai fo le si tu ainga o le tatou fo ia i liafi biotaf tio foi la ia i se whangavau wa pasisi tamo solo ia la foi bo to inga i so se tu inga anga ese se tu no i le tramontina ia ma tama le o le foi o crocodile tama tu si tolu ko se ta le talo i se si tu si tolu na mato bo foi ta to i nei a mata foi lo anga ese pe a ma foi singa luenga o ia mo foi ta to vai la o fitu aso tu la le mo to vai o sting ia ma le tamale round up 450 ia ele mai foi arma to ola e foi la o aki kwate ta o tasilaso na ona fanga to te mini pe lo le va pe mat ia o mato sapala ia foi ta to poupa awala va tilo mo ta pena fa no ma fa lo ia ta taula na fa tu ia pai oi tauna ele pou o me i mo ia le la au le ta mo ia le ia fa mo se tamana ia lo ape le pou o me e last for 10 years yeah ma tamo foi la coseta ai tio tulanga ia le ma fai ona e o tulanga ia ai te ma fa tulanga foi la le mo le safety lo mo ma to overload to inga le long sleeves e cover ba ia lima eu foi afa pe foi la ma fa se valde ba ma to boots to inga le tama na foi atu ia o se feina la vo vai se tu o mai to me fotanga ele ma fai ona se vai pati se mi i tu la foi ma ole lu ma fale ia po tu foi o e fa nga la vai to se vai put ia o le si vai bia tu foi la to ting limo sole ko se sta fa tu le ma fai ona ma to tu la o la foi mo to ia to ting limo pa to ting limo foi le e fa nga le wa tala o lo mau mai o tulanga na io ni si lava me por ia to suo o piki o to io le fa ga me pena e fa ga mo le ta pena ino fa no de ia fa ma uma me ia o foi nei ia se fa lu fe sasi ma fo al fatwa tulanga uma ia la sia ta to tiro foi la ni me fa nga luenga fa ga le la uma na e ma fo ta pena
Ale foi la o te ma fo sisi tu. Mo le o fa nga solo nga luenga me fenga luenga fa nga. To wale talo, to wale ufi to ta me va pena. E te fe la oi. Ele iso oso. Na ona e punga kula nga e oso tu na ma to fololo. Ba wal oso le lei. Ua me le oso legítimo oso la po. Ba foi ta ma to la spuringi. O le la spuringi le. Fa ya tu ele ma fa ona fa ona e ma fa ona fa tu soli ya upule fam tala ino la spuringi le. Tam ma le lei. Ya kalau o mo foi ma to wa foi ya. Ya wil paelo o so spuringi ya o pine fa ye fa mau. Fai longa ile la au ma le la u to inga variety sa ese me talo ta mu me pena o mo fu ma to ma no fa le ya bo le fa ni ma no fa solo il mo fi ya la fu mo ma no e ma to mau me fa tino e fa to anga ya le la o ma me fa nga ma fa la si tu boy e ta tau ona pui la au le ma fa na lu ta tau ona pui la au ya ma fa la ya fa ya ta tau no wa lu fa lo fa to anga fa ta me so o fin fa tau mai sa vai la o le attack o vai la ia e pui mai in seti mo le ati no le lau ia te ma fa si tu ia e fai la ona fa nga apala ia ina ia le tatu va fanga va le solo e mix ai tono la ia le vai la ia ma fa foi la ile foi ile ta ia la mai tu o le ia lo foi ta wino ta ia la mai le pepa le vai o le vai la mo le vai la ola la umi foi na ona e fa nga ina ya le vai la ma le umi le lo la ya ole time foi na e apala ye foi pe te fa nga foi metro te fa le ole vele in le vau ole ala le metele ta we lo ma fa ina ma to fa nga vau le ma wala ta to aki kwat ole vai la au tasi laso au talu fa pa si so pe le vau ako se aba vai tu langa ia olo mato fa tapula ina o matu langa ina i ma fai ste foi le ina ma fai ona sau mai lava la matanga le temia ile ma fo se fai so ngal le amatanga si o lo na fa unga o mau uma ta so tu le tiro la temia se lenga tem fele se por harvesting o la auia ia la foi ma ko container la po e harvest ai kongu ia mo o talpalangi o manioka fa tau a tiro fa la si tu ile talo le fa pe o lo ave wa o tele la va container talo ko se yo ia o lo mo fo ia mato tingi tanga le lei e ave yo talo ile afu ile market o le fa to afu o tingi tanga le mato ko se to e ave sa la va container ave fa ele la va si tala to foi o mato tingi tanga o mato ting tangale ia va tu sa lava a foia ava tu fuota ma ava tu to ton container ia a family mo e fa family ina ta ia ta to fuli malale tu le o te faola por post harvest ko ka kalmo fala le kula post harvest ia ka ko ma fo la ia ka ko tano house folia pongi greenhouse ia la mo ma to greenhouse ko ma ko tano house ise tau family lo o le nga ina ia te tapui le la woman e tau sami wo se sele te ma fo si tu ta o si asu tomorrow is another day te ma fo fa pe ia e te tau la ono te familina le tatu talo le ne o tu ta ia te wa pele ba a fa fe ta ia te family ia ma fo la le mo ia shake glove lunga fa ona family ia pe pauli family la au so se to inga size ia la a fa pe fo ia we ang tala vai asu pala se tudo la foi mo matou tanga potting mix ia ma matou tanga la mo matou puru vai o mana vili panini apala ia ton ia ma manisi lava tanga fertilizer ia apala ia ton ia o se fa matalanga tu na le nei tu mo le malama no fisi le fie foi la fa tuanga ia wa le tatu tano la vai ila au ia viela to wi o le pal o long no wingo le mo foi familinga pon tia pula o me fa pena ile to farolo ia after fa siko se ta ele o tani nei ele o ma to fa ia ni familinga talo talo na ola au aina ai mo le talo lava o le ufi manisi lava bo le talpalang le ai o le winga lo tala le no fam tala tu teni o sola ilo tiro mama foi le to tem foi to tapue
I laua o ia fifilinga lau tiro apea e tatau ona o te tapu ina ia le talo leo. Ina I te ua o tu tae mo wa o le tele lava o le awhiwhatuanga. Ia na uma lava ona whawhai pe sei, pe harvest. Leave loa le area la. Mo le si whaitausanga. O le amela tupu le area la, lai e te tonti a pula. A se ala le meta te le mawhau wai, le maua le pe pauli o le whatuanga a mai family. Fai ale ia falla au ia portano house po sei cloth familia te tom por tale te fa fini ko seta ia ole le wingo sa no anga le sunga ya sila ia ole le mo ntia pula mani fa pena le mo malo ta to wat ia lai o le falo le fa tom ia o mai me fa ia no fa ngo fie le to to puena o por to fa ia le ene fa ia no to ole le ia le vanga le Yo se sila ti ale sila I le vai la aude na ta wa la le se ngol vai la aude fa nga le fa mai le fit waso ia ma le tasi le aso no winga I fo nga mai ma lo sia tu le ia vai la aude fa nga le tas pa tele ma fa psiko seta ia ole se ngol vai la fit waso ma le vai la aude tasi le aso ole vai la aude fit waso pe sting ma mount up e fa mo foi le mo le fangalafu we ma fo lava o le lava lava o tau au polo malosi o ne ngafatia ona ngau le vau wala ala le mela fa ngalunga tai ti o fa lo fatuanga lo mau ta to vai la fitu aso vai la o le leile o le sting ma bom up kamaia nga onga e fanga ku nge fai kau fiku aso iku e le se te masa salo pe a fa pe ele lei ona apalai tu lang fa pe o le winga lo tala o le tulanga le lena apalai o ia mai tau foi la o foi la uni o mau lava ia la to fa vasenga ino o la to fo fata tau foi le pepa por fanga ina ia afa pera over ia foi si fisilingia pera ti foi o nei foi si fisilingia o tulanga lava o mau ta to leipos pi lava le ile esenga mal fa ngaina o le tato vai la aula e mo la fa toanga ma fa apalai pe ave fa nga o le vai la fitu aso mo le fangalafu ma e ona fa fangalafu wa to la fa toanga le la ke me ko ola me le va o fa nga le mo me fu e va o ve o fu e va o la fa to e ma fa wina lo fanga pe po le akui kwat o le vai la fanga pe la e o nga mo lea o le taimi le la ko ya kalbu mo manga pauna le taimi me fai ona e pala ia le vai laula o ki kwat o le tal e le nga tal tal ia amonia sia singa fo ia taio I luma fale ma tua fale na ona e fa ele yo mele se singa kai o le vanga pe nga spia ko kasi mi ke pe pe o tuna pena o le tau fata le tau foi famatala ina tu le se sengo le lua le I lona fa nga ina le fanga la fola vai fiti waso ia o le au talu ile au ki kwat ia po le tasi laso po le fanga pe ia ma tala tira fa sili ko seta va fa ia na o fa fo merta to watu no ile fa ma me le sunga ya sila ia o va nga fo yo o le va nga le na te va ai e pe ona ia ta to atina e mo la to yo le e fa pe foi ma vai la au es e fa nga ile va te pena ino le ia mo ia tina a tono la festa to malo no pupo a tu te mai ia o na o tu le fa solonga ia stina le to mai ta stina ia mla na ia foi pitola e winga li tato po kala mel ni ta Stay safe, Samoa. Ile to tari mai o tato po kalame ia mare fa lo fa tonga ni ta ia na wa mai ona fa I do atu ia le vai ngai pe ona sauro ia de sunga asi ia ole la tu atu ile sunga de to mai ta ia stin ia fo mulana via foi pitola ile tong la vol fa lo fa tonga ia fa tsaila vai lo sunga po se tsamola va no ia ona o se fa manatu lava isi o tato atu o lo ma fai ona fa tawina mai lunga o penga ta fai langi ata to o lo
e ala i au nanga Samoa market. Pole maua app, mo le sila fia la, e si o tatou atunu. Na o le asi lava i le Samoa market. O lo o iai le Sasco, po le Samoa Agriculture Store Company Limited, o lo o iai umawhamatalanga ai mese o prices taita si o tatou o loa i le tā la Samoa nei, o le tā la Ausitalia, New Zealand. Ai mese foi o Amerika. Ia ste whamanatu foi. O tatou o loa le nei o lo mwhai ona whatauina mai o tatou a inga mai atunu i whafo. E te tau lava o na mana o mia lava lo pepa wha maonia po so valid ID. E tau a ao mai le tatou whale o loa. O na piki ina leo le o loa e le tangata o loa i nei tatou a inga i Samoa. Ia, na o se whamanatu foi. E na o le tatou la lava i vai te le mwhai o na uplift mai e tatou o loa nei o loa whatau mai atunu i whafo. Ia a whapea a tonu foi se taimi muli ane. Ia sala fai. O le a mawhai foi ona tatou o na piki ina o loa nei mai atunu i whafo. I tatou la i sale longa. Ai wana o se whamanatu lava. I le taimi nei, wana o tatou la lava i vai tele mawhai ona whaatino ina i le atulanga. Ia le sila vaenga tā ua lava lau sunga koro se te e au lava na whamanatu si o tatou atunu. O tatou Facebook page, o lo mawhai, o lo iai tatou Facebook page, na o le asia lava o le Samoa Agriculture Store Company Limited, na o lo pressinga lava o le like po le thumb up, i lunga le kako page. O na mawhai lea o na e sila i le lasi o tatou o loa o loa uma na update i lunga o tatou page lea. O na whai ei lea o lau filifilinga i se o loa e mana o mia mo sa o whatuanga. Ia, le si vaenga tā ua lava foi koroseta, o tatou numero telefoni ia ma tatou tuatusi. Mo le tatou la lava lea i vai tele, e mawhai ona e whasota i mai le 225 ono valu, 225 ono valu, po le 251 ono o. Tatou la i funga lei, o le 225 ono fitu, 225 ono fitu. Tatou la i sa vai. E mawhai ona whasota i le 5-3-5 ono. Mo se po se pesili lava e te fia malama ai i se o loa lava, e mawhai ona whasota i lava tatou numera ia. Ia po lo tuatusi foi, e mawhai foi, o lo iai foi le tuatusi a tatou whale o loa. O le acro lua se lau at samoaonline.ws, po o pepe-eco stores at samoaonline.ws. Ia tatou tuatusi la le nai whaafisotai. Pe a whape iai lava se o loa e te fia malama ai. Ia po lau so tau au atu lea le nei vaenga le tai au lau sunga ko seta. O le vaenga lea wai tau e ala i o loa ia mai fafo. O le tūlanga lea o le e wera lea o le tutongi mai fafo o loa le i nei, me whaina piki e tangata le i nei po le a mai sao mai fafo. Ia whaftai lau mun whafsili, ia pe o le sole o loa. E mwhai ona tutongi me tatou a inga o loa i fafo. A piki ina tatou whale o loa i nei vai tele. Pe foi la ona uta ua na o vai tele lava o lo mawhai ona whatino i naile nei au nanga. A tonu lava e iai se taimi, e iai lava se taimi e wa lo ngalulu e lava le pūlenga i taimi nei. Ia iai lava le taimi e mawhai e ona piki nei sa vai nei au nanga fau. Pe wa tali leo lau fisidi leo sunga ko sit. O le fisidi leo le fisidi mo le sunga ia sila. E whamanino mai pe i se pe mita mo waila au i e whaungaina tasi le aso ia ma le waila au le whaungai le fituas. Ia, whafitalo whafisili konseta. Tūlanga nā leo tam whai whaatati atu pēa i le tele o teimi wa e tō tele lava ni se asia ia matau whaloloa i e tōlu. Pe o lava o le oloa le o le waila au leo le akui kuat ia por tasi le aso. O veila au lea o whaamalusia pēa i teimi nei e le matou company le whaonga pe mita e whatau ai. Ona la ua iai ea tūlanga pei ona wharongoronga fuile i nei teimi o le tūlanga fuile ai o le
Molo vese foi le tatu malo te mine mole tu na foi le tatu loa watu loa ta mafa pe tu langa na lo tilo lo ia inga lalo le malo le ala ma te multa ia ia fa mausali pe ala ma te tilo ina ia fai pe ala pe mita ele ma fai ona to ini awala fa ala tu foi le e tal watu o ne semo al watu o a fai mai o ai ku pitola ia le pepa le watu mo po le permita ele ma fai ona tupu se me va pena o laula vai ki wa mantua ele ata e na watu lava fari tilo atu ia le fatewolo tilo sa o lava yo fo o na ia watu ma fai ona avatu vai la aula na o le vai la aula va o le vai la aula aku kwat po tasilasu o lo o fa nga le permita terminate o le vai la aula le sting ma round up o le vai la aula fitu asu le ai o la ma fai ona fa tau fu foi le fa nga ina se permite mo terminei mo no fosse fia mai o le tata watu no ia I sala fa ia mai nei ia o fa nga la permite tata vai la aula na le aki kwat po tasilasu o le tata vai la aula le sting ma round up ia e fai lava ona e fa tau fale le fai lava ona sa fa tau ia ave le fa nga ina se permite mo le tali atu le fa facili Não se Papa polava lo sunga cosetta ile tato permita le mole vai lá ao tasilaso ia wa te tu facilis ia au fai fatu anga pol manu fo io le atunu ni se le osilafia le vai nga tonu lo ma fai no fatino ina ia le permita et su sa la vai le official quarantine I mata auto per na lo fai ona pe na ile permita le mole luas futala le permita mo le tausanga e mafai ona vale le tausanga e tas pe so tau au tule e winga le permita le na famatala tala sunga ya sila ale tu se pe o le permita le mo le vai la aude le tele fa nga tanga ta ya mo le va vi ya le vai la aude tau tasilasu tasilasu mate lo le vau fa nga la vale tatu permita tu langa na au isi la vai la fitu ia la okay ya na ona fa tau lava ya tala au loi fa for lo alo ka ftai io te longo ma fai un tato programma e tu pieni io no ya te europei ya ka fuio ya fa ftai lava mo lava no le lava mi tau pu yo le fa ftai fa pito lava la ile tau foi company ya tau TV EFKS ia mal pulenga faftai tu foi la ile tau ngaluenga so tau au ia mo fai foi ona fala wilo ia le ma tau foi olo ia faftai foi ma tau paanga masani ia ola foi fatoanga faftai tu foi ati la tau olo o fia lava e ngalu due pe mi se foi la foi fa la tau olo fasa vi pe lungo va afi ma o e talfa tai foi le o sa ili mai dia wa fo fonta ma fola tinu ia por vola se ma tu fa fitai foi ile au ile fa fonta po mai foi le ma tu le fiona le tamitei pule ia fo pepe fa masanga frost ia mal pulenga ia e fa fitai tu foi le ma ta po mai foi o sala fai ia tem kisa mala tu foi staff ia ele fa ngalo no foi la funga le ile ma ta po mai foi a te sia mala tu foi staff ia ele ngataile ia ole matou paanga masani lava ia le o matou fai paanga faatasi lava taimi uma le vaenga foi le Ministry Agriculture and Fisheries ia faapea foi ma le Ministry of Natural Resources and Environment ia ma matou paanga lava la masani foi le ia fionga foi atu sunga tau waso faveau ia o Charlie Ulia ia o mei foi o lo ia I tonu le Sunshine Restaurant ia famalo foi ile tama foi a Ricky Restaurant ia mo le fainga paanga masani lava le matou ia mana I fai fatuanga la iki ia mo taimile ia matou masani matou mo janga tani ia fata famalo tu foi la ia ti la tu ia o lo ngalu due pe au o le fiu e masal salo tulanga na au ne e masal salo o le lo fatuanga le tali tula I mai se tulanga le leilo fatuanga wale anga iluma ia pauna se me o lo ma ua tapin pena ni taimi ia mo le te fulenga faftai fo malo la tnu ia fa lo faftai
Ia whaftai lava ilo sunga ko se tamo lava no ia ele te foi la sa whaftai wale o mono fola sia te le sunga ya sila ia ai mo le tu lava le whaftai whapitoa lava pulenga al tato EFKS TV pa pera o whainga venga malu whaftai ono lava no wha au te mawai ma wa no ai whai ma ua masuyo le whalolo whatu anga awale le nei whata noanga ia o le whaamalo fo i whaftai lau sunga ko sita wal whatau tai o le nei por kalame whaftai fo le malu lau tele le statu atunu o lo mwhai ona lango fo i nei company le au whai whatu anga le au whai whaiva whaamalo whaftai malo le ngā lue le mo tele sa la whai malo lava le soifua malo whaftai le ngā lue ia peo sa u whaftai muli lea lau sunga ko sita nei tai au ia malo whaftai ia sunga sila ia whapea tu meta ia sina ia wale so matango fie nei tai au ia nau whafunga siu tātou watanu e nisi fui o matau pue longo pui ali e peo tātou watanu e uro lātou fie pe whaia ia mea o atina alu talo ia atunu se taim e re na o atina e i whaatoanga o le voi e ma e au whai ia atunu se taim se spoka ia ona tātou o foi le tūlanga ia mo le foi le anga whafte tele le sunga ia sila ia whape wata mai tai astin ia le mafuta mai le nita ia un vai foi ona wha malam la maina nisi mea o loo fia malam la mai sio tātou watanu i tonu lavo whaatoanga ia wa peon sila fia tātou watanu ia o le lango au tū leo le tātou po kalame foi lea au ole aini umari o le amale si panga lea le whare o loo whaatoanga ia o le manatu au tū lavo le tātou programina ia awani o tātou o la whalo lo pia o tātou te sam ia tango lava le tangata ia e whaile me fia ia le wa mai e se vaanga le ia au wala e whaingo fia ona whaatino ina tātou watina ia maa o le whaiunga voi leo le tātou po kalame o le Talofa Samoa ia manu tele ina le tātou watanu ia o mafuafuanga o le nei asu tātou toi whairoa il tātou suka o lama i le fia nā nei. Factory at Vaitele for some yummy ice cream. There's lots of flavors to choose from. What's your favorite? I don't know. They're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice balls. I like the rainbow colors. Hey, they got cordials too. And one are for Daddy. And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's ice cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favorite store. Mota penanga whalangalave masosi whamoemoe, e tasi lava le whale te anga i ai, le hanas le niteri tau fusi. E oe, e maua mai lava o loa i te mana o mia mo whapoiponga, asa whanau, ma liu ma pāti, maua i pu special, i lano ese masosi size, i pwhai poto yana sizes ese, whapea foil trays, ulo,
ma wo mai tu ai ngale ma wo foi pale mo maniwilan ese en fai foi na matau sapalainga malolomi ni tiafu fa pe pine mo maniwis tau ngofi mo ni si fam salanga pa so tsai le luat so fit one valley. Ngayon si ikaw ini mereka akan lepas. Tidak. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay so much for water until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are paying for the water you are using. I was paying 305 tala for my neglect in fixing leaks around my home. I have since fixed these leaks and now paying only for the water use, saving money that I can spend on my family. Fix the leakages for generations to come. Water is life.